Iba bivugwa abari byinshi. KNC yagiranyije ibyabaye imbere y'umukino wa Rayon Sport na Bugesera ndetse FC n'imvugo yarewo Mugesera. Abanyamakuru benshi bati KNC rwose ribu ni mukurikirane, dore ko KNC avuga ibingibi yabanje kugira gutya akanza avuga ati ngewe ribu ni mpamagara nzitaba. Abenshi mu banyamakuru bavuga ati rwose ribu mukurikirane kubera ko ibyo yavuze atari byo. Yasoje itangazamakuru ryo mu Rwanda akavuga n'amagambo adahwitse. Gusa KNC mbere yo kabivuga ku itangazamakuru ko mu byumva muri video yaragize ati ngewe ribu ni mpamagara nzitaba. Umuyobozi wa radio na TV1 akana perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuritsa Charles KNC yageranyije ibyabaye imbere y'umukino wa Rayon Sport na Bugesera FC n'imvugo yarewo Mugesera yavugiye ku kabaya mu 1992 muri mitingi y'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi mu Rwanda muri icyo gihe. Uyu mukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona wabereye i Bugesera wahagaze ku munota 52 ubwo Bugesera FC yafi ibitego 2-0 bya Rayon Sport. Ni nyuma kandi ya penalty yahawe ikipe yari iri mu rugo mu gihe igere Sport yagaragazaga ko hari penalty tahawe mu buryo bwaburijwemo. Umukino kandi wabanje guhagarara iminota irenga 15 abawuyoboye bemeza ko usubikwa kubera ko abafana bateraga amabuye mu kibuga, aho amwe yafashe abasifuzi by'umwihariko Ruhumuriza Juste wasifuraga ku ruhande. KNC kandi yavuze ko imyitwarire y'aba bafana ari ingaruka z'ibyo baramaze iminsi bumva mu itangazamakuru ry'abakishishikariza ndetse kwigaragambya cyangwa se gutera akavuyo kubera ko bagaragaza ko ikipe izibwa. KNC yaragize ati ibyabaye imbere y'umukino muri kurema ibyabaye ndetse kandi mubona ko mwarabiremye naho bitandukanye n'ibyakozwe na Lewo Mugesera. Niba dukorera igihugu gifite umurongo ibingibi nabyo bigomba guhinduka. Mugenzi we Mutabaruka Angel Bell yahise agira ati ahubwo uburyo Kantano yakoreshaga mu guhamagarira abantu kwivumbura. KNC rero yakomeje agira ati abanyamakuru dufite uruhare runini mu gutuma ibyabaye hariya biba. Numvise ibyavuzwe n'itangazamakuru agahinda karanyica, n'abakora rero iperereza ibingibi nabyo babirebeho. Kubona kandi itangazamakuru rimara iminsi runaka rivuga uburyo Rayon Sport izibwa no ukuvuga ngo abaje kureba umupira baje bagendeye mu byo itangazamakuru twabakizemo, dusa nkaho turi kubategurira kuzakora imvururu. KNC yavuze ko itangazamakuru ryishe umupira ndetse kandi rikomeje kwangiza abafana. Yaragize ati twebwe itangazamakuru twishe umupira twangije abafana. Iyo Rayon Sport kandi ifirimbi ibyayo yagiye ku ruhande nkuko byagenze ku mukino wa Police FC. Baravuga ngo abasaza bazi gutegura, bayiba ishyano rikaba ryacitse umurizo. Ibiro no gufata umwanda tukawo gutagatifuza ingaruka kandi z'ibyabaye tukaza kusakuza kandi ari twe twakoze ibintu. Tumaze kandi kurenga urugero rwose rukomeye. Ingaruka kandi ibingibi byo bishobora rwose gutera ikibazo gikomeye dore ko kuba twabora gutuma abaturage bakora akavuyo nk'aka ngaka. Abanyamakuru ba Radio na TV1 bashimangiye kubwo Gasogi United yangirwaga igitego, ariko abanyamakuru batigeze babivuga gutya ahubwo babibona nko kwibeshya. Batanze kandi urugero rw'umukino wa Rayon Sport yatsinzemo Mukora FC mu gikombe cy'amahoro, aho Semurongo ari yatanze umupira wavemo igitego yarariri, ariko nabyo ntibyavugweho rumwe nkuko ibindi bivugwa. Ahandi kandi nk'umukino wa Police FC aho Kirongozi Richard yateye umupira mu izamu ku munota ndetse yongera Omari Gwindi wa Rayon Sport akawukuramo, bamwe bakabona ko wageze mu izamu neza ku murongo. Kuri iyo mikino kandi yombi KNC na Mutabaruka Angel Bell bari bahari ndetse mu kiganiro rirarashe bavuze ko itangazamakuru ritavuze ibingibi ahubwo bagaragaza ko mu gihe nta koranabuhanga rya VAR rihari icyemezo cy'umusifuzi gikwiye kubahwa. KNC kandi yanagaragaje ko Ferwafa iri mu bubishe umupira cyane cyane ko igomba gutanga ubutabera. KNC yagize ati Ferwafa yo ubwayo ni indogo bipfuye. Niba hari ikintu kishe umupira burundu ni Ferwafa. Nuko kandi idagifite ubushobozi. Ndetse cyane uko nge nta n'ubushobozi mfite nakora impinduka zikomeye. Nibo kandi bakabaye batanga ubutabera. Mu gitondo cyo kuri wa mbere rero komisiyo y'amarushanwa y'umusifure n'umutekano zabyukiye mu nama ndetse ifatirwamo imyanzuro ikomeye ndetse ugomba gukurikira nyuma y'umukino wagenze gutya ndetse utaragenze neza dore ko abafana byari bikomeye cyane kuri uyu mukino rwose. Abenshi baragaje ko rwose bidakwiye. Gusa umunyamakuru Sam Karenzi yagize gutya yanika ubutumwa ku rukuta rwe rwa X ati KNC rwose akirizwa amategeko ngo ribe mukurikirane. Abenshi baragaza yuko
bavuga ko rwose bitagakwiye kuba ibintu byabaye nk'ibi ngibi ku buryo bagiranya ndetse byabaye mu kibuga ndetse n'ibyabaye kuri wo Mugesera ubwo yavugaga ibintu ndetse bari gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bicaragaza ko bitagakwiye kuba mu Rwanda kuba bivugwa nk'ibi ngibi. Gusa KNC mbere gatangira rwose ikiganiro no kukivugaho yavuze ati ngiye nemeye amakosa ribu ni imfunga izi ntware inkurikirane ariko rwose ntago nabura kubivuga ibintu. Umupira wo mu Rwanda barawishe kandi barawishe cyane rwose, ndabivuga ko umupira bawishe ngiye rwose sinabitindaho. No KNC yavuze gusa bigaragara ko nyuma y'umukino wa Sport na Bugesera habaye ikibazo gikomeye cyane ku buryo uyu munsi wa none abenshi baragaza ko rwose habaye ikibazo gikomeye ku buryo nabura kuvuga yuko rwose bisa nkaho byateje benshi urujijo kubera ko ibyabaye byateje imvururu ndetse kandi umukino wasubikwa ntibazi niba ikirakurikiraho. Gusa KNC menanje mutabara ikintu bagaragazaga nuko bibazaga kubera ikindi mikino bitayabibanga abanyamakuru bogeze gutya ariko noneho ubundi abandi bakogeza gutya mu gihe byabaye bagaragaza ko hari ikibazo gikomeye abanyamakuru bakoze ndetse kandi bakoze n'amakosa akomeye ntibakabaye bafata uruhande. Gusa benshi bagaragaza ko ibintu bizagukomera cyane bikaza gutuma haza ikibazo gikomeye muri shampiyona y'u Rwanda kubera yuko abanyamakuru benshi uyu munsi wa none basigaye bogeza imipira bari no gufana. Ariko gusa ibyo KNC yavuze benshi abanyamakuru ba sport batanye gusabira ko ribungo yamukurikirana kubera ko ibyakoze ngo arimo ivangura ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye byo kubeshyira abantu kuko imvugo yakoresheje ntago ariyo ngo ntabwo ari nziza. Gusa nanone KNC nawe agaragaza iruhande rwe avuga ko umupira wangiritse mu Rwanda kuko inshuro nyinshi Gasogi United yo yakinnye akunda avuga ko yibwe ndetse kandi bigagaragara ko KNC ko bivavuga ko yibwe, dore ko baragaragaza ko umupira mu Rwanda iyo ugiye kuraba neza usaho ko ibyo KNC avuga ari byo. Gusa yabivuga akoresha imvugo zikakaye kandi isa nkaho ziteye ubwoba nk'ibyo yavuze mu gitondo by'uko abanyamakuru bishe umupira mu Rwanda akabijyanye nk'imvugo yari wo Mugesera yavuze mu 1993 bisa nkaho byateye ubwoba benshi. Gusa benshi bavuga yuko rwose abanyamakuru mu Rwanda nabo bagira ikibazo gikomeye ni mu gihe mu minsi yashize ariko none ribu nayo yiyamye abanyamakuru mu Rwanda kwera amatiku yabo ndetse kandi mu mupira no mu kogeza kubera ko byose bituma abanyarwanda babibona nabi kandi bagafata ibintu bipfuye kubera ko abanyarwanda niyo bakurikira itangazamakuru barikunda bazumva ibyo muvuga banabikurikize. Gusa KNC abicaragaje ko mu batanze ibitekerezo ku nkoranyambaga ibyo yavuze bavuze ko ari byo, gusa ariko nanone yabivuze mu mvugo ikakaye cyane kandi iteye ubwoba. Benshi niyo mpamvu bavuze ko KNC nubwo yavuze ariko yavuze uko yavuze mu mvugo ikakaye cyane. Gusa nawe mbere yo kwivuga yabanje kwiyegisuye cyangwa se kwitanga umugabo kugira ngo agaragaze ko ibyo agiye kuvuga n'ubundi ari bibi ariko nanone ngo ntari bure kwivuga kubera yuko nyine byamubaje cyane ndetse kandi byamuteye ikibazo. Dore itangazamakuru ryo mu Rwanda ryarapfuye ngo abakora iperereza babijyemo kubera yuko ntago bikwiye kuba mu Rwanda haba itangazamakuru imeze gutya shampiyona yapfuye gutya oya rwose. Kurasa buswe mu nutarekora action ndetse na comment.